Gdje ste jadnici Balkana, Hrvati, Bošnjaci, Srbi, Albanci, Makedonci i Crnogorci? Gdje ste? Maštate o nekim velikim državama, crtate imaginarne granice i pravite karte novih teritorija, a ne vidite da vam narod bježi. Bježe iz tih vaših budućih država, iz tog vašeg sna o veličini, jer im u stvarnosti ne nudite ništa, ni sigurnost, ni nadu, ni dostojanstvo. Dok vi planirate nove tvorevine i prepirete se oko prošlosti, sela vam se gase, škole se zatvaraju, fabrike propadaju. Ostaće vam samo prazne kuće, puste ulice i porušeni snovi, jer vaš narod, onaj isti u čije ime govorite, bježi ne od neprijatelja, već od vas. Bježi jer vi ne nudite ekonomiju, ne nudite posao, ne nudite dostojanstven život. A gdje bježe? U zemlje koje vi nazivate neprijateljskim. U Njemačku, Austriju, Švedsku, pa i dalje. Tamo ih ne pitaju ni za ime, ni za naciju. Tamo ih dočeka posao, plata, red i poštovanje. Dok vi podgrijavate mržnju, oni grade budućnost za vaše građane. A vi, vođe Balkana, ostajete s mapama i prazninom, dok vam narod diže sidro i odlazi, možda zauvijek.